Babeno mana kata laki neno ita ikut fan an belasi nuan aan isneno nanete kanal YouTube GKI mapalolin nekaf nuan ni hay maitin ako sul nuan wasiat. Babeno mana kata laki nuan neno inakan mumep ambinek palsait mamoet alekot dua raja-raja ha ela boy samfan tante ela botenum mese ai alakit kiustake ela bonubam nim ma bifenane anao ni tubu Karmel neone Elisa balan babenu manekat alaki anmu it tuaf mese in kanan nai Martinus tuaf lei an makoe andi alekanan mepu mes inekan kan malinfa natuin infe ma in anheno an matena saitan i natuin lasi i in an onen ma antoti henati ama usneno no enafani in amsa ma inimsa kan mu ifanek lomit henao an bikle babenu manekat alaki mes faijes an mui ame pukle mese nem na ikunokan manfein fainekat mahatanis nai Martinus inekan namlil ma inmonin anam maspit anfan hit bisa taleta hit monik tok nai Martinus leka suat anbol an bihit monik hit amsa at nekbaun matantau o ketekat maspitifa andi hitmonik neno manis na konane hitimsa bisat na tasaitan ama isneno mahit auk biansin babi manekat alaki bife na kosunem an bisoit an isneno tabui na tongit lasi alekot mese infani on bife amuit mes inkan na honife kan muifa ana anfani suat naik mese neuin mesitail in kanek baun fa in moy alekot neune Elisa in naloitan kian mese andi in ume neune Elisa main an sutai alekanan nahat maminut neu mafefa na Elisa amsa na Elisa an sion bani in alekot niki onentotis henati bifesunem lei nahuni anak mesleka ananane nanae inamen maokete anmat bifes sunem i napini nukat anten meslasi i kan mo efa inekan na bainon nako ama usneno in palsai usneno lean fe in anah mese lof namunip li anak nane babi no manekat alaki nek palsait bifes sunem so anfani heta alekot niukit leka hitapini suat somak hitnaika atnek baun somak hitamep piut an bialek kanan moet alekot amin nekam niken hem like subscribe mambati nuan i niuhi ambiansin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.